YouTube channel the tu te chibai ule mani na lama te tun kar chhuak kan boy ve nok noka channel lama po video kan upload le thei lova he kar top kan lo thleng le ta a tun tuma hian tun kar chhuwa thil langsa deuh mai thil pahnih chungchang han thlir ho try in ka ria chu Gauhati High Court Aizawl Bench lama thil thleng ve ani a mipuite ngai ven le thil pawimawh tak chinia tun kar chho khan High Court hian in thutluk na asiama chung te chu nisom paruk khanin nisom paruk thlasari sangni le somni palia khanin High Court hian in Kuhva chungchang Mizorama Kuhva tolruk chungchang Mizoram kaltlanga Myanmar lama tanga laklu Kuhva tolruk chungchang mipuite na kan ngai ven hun rei tak chung kan boi pui to le politics thila te poa in pu mo na le nge ni in pu ton na nasatak thlen tu tin mi thil ti thei tak le mi hausa tak te po in nam noya kan rin hlel thup na thil chungchang te chumi chu High Court in thutluk nan siam ta chu ni som paruk thlasari le sang ni le som ni pali kha ani a chu mai ba ka tun kara hian Gauhati High Court Aizawl Bench hian in thutluk na lian deuh dang pakhat awm boka chu ni som pariat thlasari le sang ni le som ni pali khanin hemi bong kon le Durtlang in kar kong pui chungchang helai kong pui achak lam kong lai awanga engemaw hei construction work kanti kong lai le thil dang in sak te po ani telang chu mi awanga mipuite na halsat na kan to chungchanga helai kong chho hum hal na tur chungchang le helai na tho zong ti top lai lok tura thutluk na kotin asiama chu order khau tak mai achu a hi thu boy intran na chawnia stay order kan tiang kha ani tunami hi chu langai to chho zel tur ani don ani ti chuanin tun tuma hianin abikin Kuhva chungchang ka channel apo hianin kalo soi to a Kuhva Smuggling thuah pivan ram chuangi social activist ruat felanu kan tina PIL kumsang hele somni pahnih a thelu to PIL 5 of 2022 khami chungchang khan final order court in tunkar asiam ta a chuta chuanin CBI 10 Kuhva tolruk chungchang hi an chui turin anda ta ani hemi chungchang hi tlang pui han soi tulin ka ria ngai la tu te thlir tu te poina in hlok pui in ngai ven ve thawani awangin court hian engtiang chin nge thutluk na lo siama engtenge soi ti te po kha in riat chak ve kan rin awangin chung te chu kan soi masanga chumi nuwa Durtlang rot chungchang po kha Durtlang kong chungchang po kha kan soi chun zom don nia hey PIL hi PIL 5 of 2022 kan ti hi pivan ram chuangin a thelu ani au kil chu pusil fakzuala ani ma faka ani ti chuanin hun rei tak chung ain chia to chu ti chung chuan hemi kot thu buai kan ngai tu dana hian voi khathan ngai tu thil hi fel ngal thut ani ran lova PIL kan tiang chi te phei chu abikin Kuhva phei chon respondent kan ti in sawifiah ngai an vakhina kha itimayang soi ve tur nei hova kha an tam khop me hei a pheka hian tlar dul maya chu respondent ringot po hi atira respondent an tarlan ba ka khanin an han kotinan ngai to chho zel khan thil trul alo ombel ve zela tu tenge he thila hin in nam noya khin bel tur kan khin jinga hian enge tel bel ngai ti te alo chho bel ve zela khang te wang khan an tam chho tula atopa phei chuanin respondent hi an vain somthum pakualai anni to ani ti chuanin atir lama thubuan han ngai to chhovah an khin ber itimayang an khin ber central sarkar te state sarkar te khang hova khanin in sawifiah na hun affidavit an thelu hun te an han dil chho ve zela tiang chuanin kotin hun ape chho zela ti chuanin he thubo hi an han ngai to chho zela kotina High Courtina thutluk na lian tham deuh an siama kha chu kumin chho anita order thutluk na han ti chon order ni chu order masa ber chu ni ruk thlanga sang ni le som ni pat ni dai to khan siama lo ni to amaro chu khang order hova kha chu ti lama mi kha chu ka soyang khan hemi te khin belen ngai hemi te hun affidavit the lu nan hun an dil bel han tiang chi neu khan kal chova affidavit kan ti hi chon kota
an soi tu ne yang va soi enge ni thu tiam mani thu in tiama va thelu thu va thelu kha ani maya om je chu affidavit a hian dot soi thiang ani lova mani in tiam kamna ani awangin sokan ai oa thelu tu te mo mi malan niemo affidavit ai jon thu dik tak soi tur ani a ka tiang khan affidavit kha por ankhin sarkar kut ke sang le central sarkar te tiamin tiang chuan han thelu chho zela ti chuan order masabera chu niruk thlanga sang ni le som ni pani dai khani to ma se ti khana kal chho zela order hlom lian tham deuh iti mayang khong tham deuh kha chu ni som ni le pani thakhat sang ni le som ni pali ami kha ani ta chu ta chuanin division bench PIL ho chu division bench deuh zelin an ngai to thina chu judge pani an thu thin ti na ni chu khata khan division bench khan in kuwa tol dana dan bo chiana om ngei ti asoya chu state sarkar kha FIR lo lu to bo zui turemo atulani chuan FIR tharpo ziak lu turin khami ni somni pani khat sang ni le somni pali khan khong takin thu ape ti chuanin ni somni pani thariat sang ni le somni pali ate le tiang khan an ngai to chho zela ni som pasari thanga sang ni le somni pali khanin Gauhati High Court Chief Justice ngei alo chho lai nia Kamitlum Khan Division Bench bokin Gauhati High Court Chief Justice Khanin Division Bench he thu hi an ngai to le chuta chuan thupek ka khauta veu maya ni som ni pani thakhat sang ni som ni palia state sarkar malak dan tur kotina lo hril to chiang taka atar lan ani chunga bo zui ani lo chana kha sawifiah turin Chief Secretary Mizoram Chief Secretary le champhai of police officer in charge OC kan ti te kha affidavit thelu turin hriatir ta hiala ti chuanin ni som pakwa tharuka Chief Secretary le champhai OC tena affidavit an thelu chungchang hi court hian angai tu le amaro chu ta hianin court in adu khop lo thu court order khan an affidavit thelu kha asoi lang nge ti chuan thuanin chia le deva ni som paret thlasari tunkara khan order final order hi achuata final order chu tu hi Justice Michael Zotan khu male Justice Marley Van Kung te thutna division bench ania hemi final hearing iti mayang final order chu ni hen ke po courtroom kom ve nge anga inom khop maya courtroom chunga until soi zong te chu ne han soi chua tulpo ani karing lova order hen chiang tok thova courtroom chung po nge ni anga nomin abeng var thak takzit ani hey court order ni som paruk thlasari le sang ni le som ni pali final order kanti han chhuak ta hianin ngai nom deuh mai om chhovah he PIL hi atira hemi Kuhva ro Myanmar atanga Mizorama lo lu thin nasalut tuk chungchang khami avanga thelu kha ani petition thelu tu petitioner pi vanram chuangi PIL thelu tu hianin Mizoram sarkarin hemi ti top tur hianin ma ala thatok lova tin abaka hemi way bills kanti way bill lem GST state GST le central GST thu nei tu ten way bill lem mangin tiang ta chuanin Kuhva ro hi tolnan manron mangani ti kha alu pui berani tin pi vanram chuangi hianin state sarkar nilovin Central Bureau of Investigation CBI kan ti atekha chuitir ni se ti ka court kha angin ber kha ani ti chuanin court order atanga alan chaudan zela hi han sia chau zel han ngai tha chau zel taila tin petitioner lam tu boy thelu tu lam hianin hetianga Kuhva ro tol ruk anasat lu tu ka wang hian Mizoram chunga Kuhva ching tu ten harsatna antoka an Kuhva na konga buaina nasatak antoka chu wang chuanin tual chunga Kuhva ching tu te an digna le chanvo an ham thatna turin hemi Kuhva Smuggling to ruka hi ti to patulani ti kha an tran chan ani ati chuan ka soyang khan affidavit sang respondent kan ti an vakhin telam in sawifiah tura an vati telam khan an ron thelu chhove ta zela chuta chuanin thil poimo tak a oma hemi affidavit Assistant Commissioner of Custom Preventive Division ina affidavit athelu hianin
champhai atanga hemi kuwa an thar chhuak hi nil a om lo ti hi a oma tin chu ba ka chuan additional affidavit ni som pasari thakat sa ni le som ni le pathuma Home Department IOA Mizoram Sarkar ina additional under secretary ina affidavit thelu khan champhai le khozola hian kuwa hi chin ni ma sela alara lovani ti kha affidavit khan atar langa ti chuanin heng district pahnia kuwa ching tu te hi GST noya anin register lo ti te pokha atar lang tel boka ti chuanin ngai to chho zel ani a additional affidavit te tiang khan thelu chho zel ani a EY bill hi state sarkar le hemi state GST kan ti le central GST te hian an pe ngei ti te khata khan ka soin khan affidavit hemi thu nei tu te nan thelu hian dot soi kha thiang lova ta khanin heng CGST le SGST te hi state sarkar le central lam hian an pe ngei ni ti te kha aron lang ta zela tin chumia tana GST an pek chuana kuvaro hlutna manhu te khatiang khanin kota hianin anan riat tir zela ti chuanin ni som pasari thakat sang ni le som ni pathuma khan champhai le khozol a kuwachin te ra ala chho lo ti kha Home Department ina affidavit thelu khan tarlan ani chungin way bill pek chu ani si te hi ko thianin enge omzia ti kha azo chho zela ti chuan heng sang sang atang han en hianin EY bill te hi Khilai district pahnia champhai mo khozola mo kuwa te la tharlo ma se EY bill hi pek ani ngei ti kha chu ain fin fia chhota ti te court order hian alo lang zela ti chuanin abaka hianin heng EY bill thelu tu te hian form an submit na hianin lo lang ta chu affidavit thelu atang lo lang ta chu ming hi an ming masaber chau kha alanga ten tu tenge an pa tu tenge an pasal ti te khongen address ti te po kha way bill an deal na khami way bill pek na khan alang lo ti te court order hian chiang takin aron langa ti chuan EY bill hi mi mal ni lovin farm ming te poin pek alo ni farm ming kha tamber alo ni nge nge chuta chuanin farm kha eng farm nge ni ti po kha achiang lowa fin fia na om hlei thei lo ti te po kha aron lang chhota zelani court order atang hian ti chuanin hemi chungchanga hian kan soin khan petition thelu tu PIL thelu tu piwan ram chuina ngen ber chu CBI kutatlan kha ani a chumini wangchon respondent jinga hian CBI te po kha antel ve a ti chuan CBI in helaya affidavit anron thelu ve kota anron thelu khan CBI chuanin court thu in kan che theye court in tu la ti chuan ti kha anron thelu ve boka ti chuanin tun hnai thil thlenga ni som pahni tharuk sang ni le som ni palia khan chief secretary ti khanin affidavit anan file ve le an thelu ve le chuta chuan Mizoram Sarkar poina CBI kuta a thelu tu thu boi thelu tu ina angen anga hlana kha ado da lo ti kha aron ta lang ta boka ti chuanin helai hi CBI tena an chui tura hi investigation ba ka khami ina ahuam tel tur zinga khan EY bill pek dan dik lo te tin transit permit pek dan dik lo te tin Mizoram Agricultural Marketing Corporation le khatiang thunei tu dang tena khami kuwa kal theina tura le kha an lo siam mon lo pek dan chungchang khang zong zong te kha chui tura ti kha ani chhota ani ti chuanin hebaka hianin court hianin aron ta lantel thren khat langsar zual zinga chuanin hey petitioner kan ti PIL petitioner kan ti chon thu boi thelu tu ti na khania PIL thelu tu ber pi van ram chuang hian FIR complaint na thelu kan ni som ni pakwa tha som pani sang ni le som ni pakhat ania officer in charge Champhai police station ne na FIR kha a thelu ti kha alo lang boka ti chuanin police te hianin FIR an register lo chana hi he thila hianin cognizable offence
kan ti mai kha ani lova non cognizable offence ani anti wang khan FIR kan register lo ni helayan soile lekila dan lam ngai to lem lo te pok le enge ni azir lo le anga event lo te tan chona hriat lo theya cognizable offence kan ti kha chu police tena an chui ngal thei poi khoina ho khania non cognizable kan ti chon magistrate phalna la ka ngai ve thunga khatian thil chui tura thu boi jeklu tur khan ti chuanin pakhat le chuan hei tu hnai thil thleng zela ani to hei hi chu ni som ni pakwat ni sa ni le som ni pali khan champhai SP in hemi assistant inspector general of police legal lamchang tu Aizawl PHQ ti na ni chu police headquarter lekha athona chuan hemi chungchang hi GST le hemi central GST le state GST chungchang in bum na le thil dik lo poi khoina khami kai hnoi kha khami bo chiat na nialan awang khanin central board of indirect taxes and custom khanin hei hi chui tura ngen ni se ti kha champhai SP khan police headquarter aron road ani ti chuanin khami kha court khanin an tilang tel pokka tin chief secretary na affidavit a file annexure 1 khami atarlan preliminary inquiry report antia inspector of police ina police tena preliminary inquiry an han chui engeni chui chian na masai iti mayang khatiang an ne an tarlan te kha an ron talang tel bokka chuta chuan enga hianin dan engeni insum don tonna dan bo chiat na le GST le incorrect taxes ti te hei che dan pek dan dik lo ti te tin document lem chungchang le khang neu kha a in wolf alang telani ti kha alo langa chuta chuanin inquiry officer khanin he thil hi economic offence kan ti hemi economic offence ti chu let lo wela chiang thowin kan ringa sum don na lam kai noi khatiang anga poi khoina le tin dan state rampon lama tanga thil lak lu kai noi thil te ani awang khanin khang te kha until chuya regular FIR ti mayang khang anzia lu lo chan te po khani ti te police lam chuan an han soi vele boka maro chu police lama preliminary inquiry ti tu hianin Lalita Kumari versus government of Uttar Pradesh and others ti Supreme Court ruling lo om to kha abe chana chuta chuanin cognizable offence ani lo chuan FIR hi register nge tur ani lem lovani ti Supreme Court ruling lo om to ni ti kha aron tran chana heta hianin court ngai dan hi chu ani ve vak lo ti court ruling atang hian aron lang ta thungani police tena FIR an register lo chan hi cognizable offence ani lo wang non cognizable offence ani wang ani ti lo lang ta hi heta hian court hianin aron khak itimayang aron pompui lo ti hi court order atang hian chianga hemi invoice GST invoices dik lo hemi alim itimayang alem emo adik lo emo dan kala pek chu emo khamir ngot pokha section 420 468 le 120 IPC te bo che na ni ngalani atia court chuan heng te 420 hi hemi asap tong chuan cheating and dishonestly inducing delivery of property ti ani bungrua in bum na manga in hlan chhon na kai noi tep ti te poi mi zo tong chuan a soi thein kan ringa tin 468 court in aron talan hi forgery for purpose of cheating hemi enge ni le khalim mi bum na na thil lem siam le kha khatiang lem siam lam kha alo ni tin 120 ti hi asap tong chuan concealing design to commit offence punishable with imprisonment ti ania atlar thadu sawifiah na nen dan bo chiat na thup tum na tiang deuh lam hoi in le taila toite chuan ale thei ome heng section 420 468 le 120 IPC te hi avangin cognizable offence ani veka heti chunga inge tinge complaint thelu tuina FIR thelu tuina a complaint hi register ani theilo register ani mailo heng atang te po heng noi tang hian ti lai kha ko thian aron zot ani order mangen azot ti maila police lam in sawifiah na kha apom puilo dana kha alo lang ani tin EY bill diklo chungchang te tin
hei Myanmar atanga lo lut ni nge ya alandan champhai le Khozol district ate Kuhva la thar boxi lo chuti lain alo tlang boxi atin champhai hi zo khothar ne na inri khilai Myanmar ramri omani avangin Myanmar atanga lo lut nge ya ni ti hei hianin afin fia angai the ni ti te court order hian anlang bokka ti chuanin CBI lan chungchang hianin court po hianin ruling lawam to Supreme Court ruling lawam to teron tilanga chuta chuanin ron talan pakhat hi State of West Bengal and others versus Committee for Protection of Domestic Rights West Bengal and others ti Supreme Court ruling ani heta hianin court tena power an nei CBI te chuitir theina tura power an nei hi uluk taka ngai to chunga mantur ani heta hian investigation thil chuin na lai takle dik taka ti atul big na thila le rampum le hemi khovel huap iti mayang national le international thila ngong nei thei chin khate ang chi thil poimo biga te khanin CBI hianin thu thil chui tura courtina thu neina anei hi man turani ti khami court Supreme Court ruling a khan oma chu abikin hei High Court le Supreme Court kan ti te chuan chula chuan CBI kuta hian case lan theina power hi an nei sa shima state sarkarin phalemo phallovemo remti elo lovemo lamkhani lovin heng High Court le Supreme Court te chuanin power an nei sa shim inherent power kan ti kha an nei sa ani ti chuanin heta hianin na sawifiah na courtina order ata lana chuan he Kuhva to ruk chungchanga hian Mizorama ngeni topic thupui langsar tak mai le thu inchu langsar tak mai soihlo tak mai ani tin high ranking authorities thu nei tu sang tak tepo an in nam noi niala na wangle state police te point investigation hemi thil chui na hi an kal pui hre deu nia alana wangin ti te aron ta lang ta asap tong chuan and the reluctance of the state police to carry out any investigation in this regard ti te khata court khanin anron tilanga ten GST certificate le EY bill lem heng Kuhva to nana pek chhuak dan te heng zong hi thil dik lo ani avangin heta hianin custom act bo chiat na tele dan ding lai bo chiat na nge ani ti kha court khan anron nem nget nona ti chuanin CBI nena chuitir don ani don ta kha chuanin hemi chungchang po hemi Mizoram sarkarina tun hnaya notification lo ti chhuak kha anron soilang vele chuta chuan December ni somni pariata central Mizoram sarkar chuan notification mangin Delhi Special Police Establishment kanti hemi CBI soinani Mizorama thil chuin na thoktura phalna Mizoram sarkarina apek thu ata langa court order hian ti chuanin nuwa Mizoram sarkar hian CBI te na general consent state sarkar noi na thokte chui thei tura apek chu withdraw ma sela ti hilo langa he tu nai thu in kan thu in chu zinga tel nge ya asap tang chuan thereafter though the government of Mizoram had withdrawn the general consent given to the CBI to take up cases relating to public servants controlled by the state government of Mizoram natiani helai hi state sarkar noi na tokte chui tura consent alo pek to chu withdraw ma sela chuti lai chuan general consent malama lo pek to central sarkarina kati Mizoram sarkarina alo pek to chu alading thovani ti nisom ni pasari tharuk sa ni som ni pali notification bokin atala na wangin ti kha helai hian court order hian aron lang tela chu kan soi lang vele sim chak deva kanin nial deuh nak na te pokha helai hi chuanin aron tifia tavia maya High Court order hian lomom te pokati viavani ti chuanin CBI chuanin hlan alo ni don ta he thil hi ramrika na Kuhva tol ruk na ani ten chutiang thil he thil thalo tak he thil lian tak lo thlenga hian respondent zong te zinga po hei hi CBI te kuta pek do dal tu anom lo avangin ti chuan
he thil hi CBI kuta heng EYB le GST certificate diklo le alim manga he thil alo thenda ni chui chiang turin CBI te kuta da ani don ta ti kha court order hian an langa tin parasom thumna hianin alo lang le a state police ten he thil hi international smuggling thil Myanmar lama tanga local thil ani avangin an tan chui harsa ti an soya avangin le he thil hi insum don na lam kai noi ani avangin lai takle dik taka chui atula chuwang chuanin hei hi CBI te kuta hlan anita a chuti chuan CBI ten he thil hi in chui turin case and register anga ti chuanin atulang zelin hei hi atop thlengin an chuyang ti hi court chon soya ti chuan PIL po hi he thutop manghian he thutlung na manghian ti top zueni ti heta hianin anta langa soi to khan he PIL order number just ngeni final order CM2 hi justice Michael Zothan Khumale justice Marley Van Kung te thutna division bench Gauhati High Court Aizawl Bench division bench ani ti kha retaila ti chuan CBI kuta Kuhva chungchang PIL chungchang chu Kuhva tol ruk chungchang chu tuna chuan alom don ta ani ti chuanin tunka chhovah hianin thutlukna lian tak mai dang pakhat ko tina asem a omboka hei apoimo khop maya hei Aizawl hianin bongkon le Durtlang in kar kong hitun ma chuan kong treu tetlang thina lai zau an ni ta nuwa hianin kum engama chen chu alai hun lai te tin han lai zo hlim te pon leimin awanga harsat na te po alo thleng to thina amaro chuchung te chu kan partlang to a kong nuam thatak kong zau nuam thang reng tak mai kan han nei ve ta a chuti lai chuan tu nai hianin he kong a hianin harsat na kan tok chho ta a chumi chungchang chuan ko thianin khilaya leilai awanga tun fur pui chunga leimin awanga harsat na kan to anasat awangin high court hianin he thila hian suamoto in hemi thu buai va the lut tu ran pa po omlovin ti na ni chu ama thu in he thil hi mipuite khoi thil himna khoi thil ani wangin ama thuwa thu buai ziak lutin tiang chuanin order masa asiam nga la chu a order ni hi kan choi ni som pariat thlasari sangni le som ni pali tun kar chokha ani ti kha kan soi masa ti chuanin heta hian court order hian chiang takin aron langa hei tuna hianin monsoon season furpui kan thleng meka heta hian mun sangsanga leimin tepo athlenga abikin helai kong chhovah hian petrol pump tur nia soi lai avangin lei amin nasa chu kopang omsa laya kha nasataka lai ani avangin ti kha aronta langa ti chuan court hianin newspaper report sang tele anma ni court ngei poina judge te ti na niang chu mit nge ya anmu atangin tiang hianin he thubuai hi aron ziak lo ti hi aronta langa chuta chuanin aronta lana chu helai kong chhovah hianin oi tak mai ani chunga hetianga lai ani hi master plan for Aizawl vision 2013 kal ani chuta chuanin degree somthum paruk aya oya chuanin insak lo le khatianga hmala lo kha turani chutiang tur chon injirti turani ti kha khalai khan talan aloni to chungin hetianga hmala kan hi amak leni ti hi kothian an soya tin helai kong poimo zia hi kotin aron soi boka helai kong hi kon puile Aizawl in kar kalna ani sai rang kham rang lama khami road kalna ani thute anron soya tin chu baka helam sai rang le kham rang kong lama hi achem maya tuna hian driver hemi motor te khal zin vei wak te chuanin helai sai rang le kham rang road hi achiat awangin he kong hi anzo nasa bongkon le Durtlang in kar hi ti chuan kon puya an chuak thla thina chuwang chuan kong poimo takani ti ko thian aron soi langa tinabikin Durtlang road helai Durtlang le chaklam sipir te po anianga khang ho te tan po khan a hel na kong hi heta hianin zuang tuilama umma se helam kong po hi achia ina kwal maya tiang khan an soi chova
tin court hianin state le AMC te state soka le AMC te aron khak han tila mizo trong kam dik aniang chumo state government le state soka le Aizawl municipal corporation te hianin hetianga bongkon le helai inkar kong mipuite tana kong pawimawh tak ni si hi state government le AMC te hianin helai harsat na thlenga hi an ngai tu tok lova chuwang chuanin court chu heng ngai tu chung hian mipui interest public interest alen avangin court chu tuna hianin aron inrawlh ta ni ti hi para 4 hen chiang takin aron ta langa tin para 5 hianin helaya kong sir tuak oi pang taka in sak ani dante chung te chu in sak phalna chu AMC na phalna apek te ani dante aron ta langa tin helai oi panga helai kong puya hian chak lam mo thang lam mo hi digri somruk chuanga oi te ani ti hi alang reng ani ti ko thena sei bokka heti chunga AMC te na na tho helaya thil sak in emo khatiang chi sak phalna an pe hi amak le ni ti hi ko thianin aron soilang boka tin helai baka hianin he thil thleng helai kong chho Durtlang kong chho chungchanga harsana thlenga hian intact Mizoram chapter kanti te ne na changa lekha andon thu po ko thian asoya hemi lekha hianin helaya bongkon le Durtlang inkara kong lai kati kong sira thil lai ani awang hianin landslide leimin le leitol hetiang hi lau thonom takin aw mek ti te lekha hian alan thu te tin tuna malak na kal chho mek hianin chu harsat na lau thonom taka loading sa to chu ati na sat zual thu te lau le zual din muna adin tak thu te hei ecosystem kanti thleng po environment kanti hei anung cha zong king lai a che vela nung cha zong te nen po cheng te tan po a him lo thei dan le chung te po chu an mang pha vek thei dan tu te tin chu baka master plan for Aizawl vision 2020 volume 2 para 5.3.1 chuta chuanin heng slope oi pang kanti digri som thum paruk aya na sa hi chuanin in sake mo khatiang chi khati lo turani ti tarlan ani bokawangin chung te awang chuanin helaya kong chho oi lutuk ton tona in emo khatiang thil dang emo han sakna tura lein lai emo khatiang malakha a him lo dan te intact Mizoram chapter Aizawl ne na tanga andon thu te ko thian asoi boka tin hei baka hianin single bench hemi Gauhati High Court tho Aizawl Bench single bench tho hian ni som ni pathum thlasom pakhat sang ni le som ni pathuma khanen heta hian UDNPA le Revenue Department le AMC te chu bongkon le Durtlang leitan hemi inkar kong tuaka hianin hemi in sakemo khatiang construction lam chiemo tiakha ti chungchang khanin phal tur ani le ni lovakha zir chiang tur ani karenga heta hen ziak chot lo ma se khatiang kan ko tina thupek alo pek to thu heng UDNPA Revenue Department le AMC te nena hian thupek alo ti chho to thu te po ko thian an ron ta lam boka heng thil te ni wang hian ko thianin he ta hian thu boi zelu tualin a ria chuti chuan respondent kanti ho tura te po kha ron tlar thlia ya ti chuan petitioner anga chuan intact Mizoram chapter le khathon tu court nena le khathon tu kha petitioner anga anan da ani anga tin chuta chuan respondent tan chuan chief secretary Mizoram te tin revenue secretary revenue department secretary te UDNPA secretary te home department secretary te tin Aizawl DC te Aizawl SP te hemi AMC Aizawl municipal corporation te khang ho kha respondent in sawifiah tur iti mayang thubuaya an vakhin tur lama khan itiang khatiang khan da turan ni ti kha an ko thiana soya ti chuan heng zong te hi respondent zong te hi hriatir na helmi chungchang hian pek ngal turan ni ati ti chuanin hemi chung hianin ko thianin thubuai an ngai a han ngai tu chhok tak tran ma po hian tuna hian thupek lai lo khau tak mai ati chuaka chuta chuanin construction malak na thar reng bongkon le Durtlang inkara hian kalpui to lo turani amai ro chuti lai chuan
in lo sake mo lo ni tang sela first floor a floor khat na lo zo to ani ero chuan kha chu chhun zom thei ani anga chu tiang ani lo chuan floor khat la zo lo khang adang zong zong kha chu avain ti top ngal vek tur ani ti chuanin petrol pump tura soi khami sakchung changa po kha avain ti top ngal vek ri turani ati tin chu baka thupek hi zom ani nge yam ti enfia turin thupek siam ngala municipal commissioner te dc Aizawl le sp Aizawl te chu kar ni chunga kota affidavit he luta he kot thupek zom ani dan hriat tir turin a hriat tir ngal boka high court hian tin chu baka chuanin heta hianin construction hantia khan khap vek ani rual khan hemi leimin zer tur venna ang chi retaining wall ang chi emo khati ang chi ro khachu tho kha aphal thunga ti chuanin hei baka hian helai kong a hian bongkon le durtlang inkar kong a hian amc na in sak phalna emo khati ang chi zong zong alo pek to zong zong a kha ka soyang khan a chhong khatna sa zo to chin te ti lo chu adang zong zong bulatan lo te pon yang chu khang zong zong kha enge ni ti top lai lok ti mela mala to lo tura da lai lok captain abeyance ti in khatiang khan engma mathar lak tori lo tura ni ti hi kot hian thupek an chuale pok ani ti chuan hei hi august ni khata he thuboi hi kot hian ngai to chhun zom do nani ole tungkar chhovah kotin Gauhati High Court Aizawl Bench na thutluk na order poimo tak mai asiam te hi mipuite point kan hriat a thain ka hria high court in min thut chil to a tuna hian mipuita na thil poimo sarkar laka kan be se mo sarkar ina ati tur ati lo ang chia te po hian mipuiten kan pan phak me kan tol chunga court a high court to ni ti te po kan hriat a tuling ka hria chu ti rual chuan kuhva pil chungchang te po ka soyang khan pil thelu to piwan ram chuang ite au kil puma fakaten fak oma chutiam bok chuan ukil tam tak mipui van tlang tana rombol na thin lungpua hetianga thok thin thanem tak mizoram in kan nei boka hengte kan van nei ma chuti rol chuan mipuite point he thila hian court high court kan kot kai to ni ti hi ria in kan dik na le kan chan vo sarkar la ka tang ani emo da thil dang la ka tangin ani emo hemi hai chhuaka kan dik na chan vo kan hum hal theina turin kan bul maya kongka kik phak leka high court kan neya hei tuna po thil poimo tak maya mipuite tana poimo ani ti ria in thubuai the lu tu san pa po lovin durtlang le bongkon in kar chungchang apo kotin thupe khau tak ron choin thubuai an nge ni an ziak lut iti mayang thubuai an siam ta a heng te hi mipui chan nan kot hi nget takin ading ti te po hi lo lan na nin ka hria awan nei thak tak zet ani khang te kha tun ka chhovah kot thil thleng langsar mipuite na kan hriat ve trul ania ka hriat avangin kan soi vele por ani chu poni sela min thil tu te invite chung lom thu ka soi ka ni mule vad don ya